Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kahnyo trip integrated territorial organization haga khandai ku no pra arajar postan kala panjing pensha negatran mining and geology ke sarkar jilla haloga jingthi jongki hinyo li karkhana permit obilat yu motion new incidental limestone tanga kado arspa sanphulai klor prapholak ar khandai hajar sanspa representing ka hagjing kram kilar thai ku bor haga khandai ku no pra arajar posan u general secretary ka sing uba one bone and the khar u ong ba kani ga jimenjur jong sarkar klo ga jingpen kenya ka mines and minerals development and regulation act ka kandai ba san phonyo hakabe de bar kani uba one bone khar ul ong ba ka sing kan sabut din halo kani ga jing de tat you motion haki nyotli karkhana kibren ha east Jandi Hills district haji sya kani ke issue kam de issue batmai handre ka de issue bangi budin halor issue milan deble hagini kebenar la dep haging ide bat u incidental limestone bala approve daga state government shakin neutali ki cement companies jong ka Jandi Hills ki badon cheti chapo east Jandi Hills te mentang kasingi ngini ngaleng seng ngila panjing pensyai na secretary jong mining and geology usar BS Solia halor hakano gunung rim ba state government ka approve laning nikwa pan yo jingtip na state government hakano ko provision jong ka MMDR Act 1957 ka sarkar jala kala ban issue lani ban approve incidental ya limestone namar ka ain kam syam la kadaw ba kanu ko authority ka state government lani kanu ko authority kala ban issue lani ban approve incidental limestone ya syakinu kinuki karkhana de bulan namar ka ain ka kadaw ba yaw major minerals khamtam ya limestone kila ban approve tang ban pendan kam haki karkhana simen ban permit de bulan andre ban kim kiai la kimla ban yai la ya ka MMDR kalau ke ke bangi sngau phla ba kani ke state jalla Meghalaya jongi kalapon khanya ka an balasna daga sarkar India yak MMDR Act la frame lashna daga sarkar India kamut bak state government la ban kenya ka kalau ka an ka bala shna daga sarkar India te kani ka pani ba sarkar jala Meghalaya kam khansnap lani kam khankor ya taki an ka ba pani naga ka ba daga sarkar India but hakini ki khendiat tayo gla dep ngila file ka ka ati ai hapo director of mineral resources kimi ko apon yo jintip ba hado katno ka director of mineral resources lani ka mining and geology department kayo khajna len bakini incidental limestone ti ka jubab kalong hado arspa san pudai kron prapholak ad khuna hajar sanspa ndu sandka kiyo khajna nakini ki incidental limestone kani kalong kat kum ka amount ko baki siu khendiat kenchai kum ki supani darap jot ba kile menle ba ki siu tax government handre hagajin si shahi ka total amount ke baki dai ban yo na baro ki nyo tuli ki cement company kalong ke bahe ha hado ka hagajing sisa ki dai actual ki dai ban na baro ki nyo tuli ki cement company ki dai ban yo sanspa nyo ar kron ni ar pholak ni bhindro jar sanspa so pradaka point sanspa kanda husau kani ki dai ka actual kani ka real amount la ki sim khajna kat kum ka procedure kat kum ka rules ka ba ka government kala fix la prescribe kalau hagador sispa nya prosau tengka symmetric ton ka total amount kan poi kan kot shadu usan spa nya ar crore ar pholak nya hindu jar sau spa sobra hanre ka DMR bar ko kolektang ar spa san pulai crore pholak ar kundai jar ndu san spa ndu san tengka kani kalau kebapan lengo ini hakano ko bakani ke government ka approve but kumno ka ailat yakini ki cement companies ban steel ni ban pen ye yu ni mausun te ni galeng keseng nila yo be kedung tagasngi yo secretary yang ga mining geology is BS Solia ban ni galeng jungi ila ai commitment ban bode ni galeng kam ban pani report nado ki director of mineral resources badu divisional mining officer yang ga Jandi Hills but hakini ki kendiat sini insa
lek ke badan kam insa pani ke report nak ni department kita nak berher-her but ni yang kaseng min yang syak katu kani sni kadu kita yo ngejat pula day ke por Christmas New Year jadi ni apa hadu kat pula pois nem thamai balada ka government hi nak kaliam ka mining and geology department kam lai ni ne galang kaseng ngila bakrep ban file decision dan da PL haga yang besar badan belum jengi kepada kong kada ha ke jong kada ga Meghalaya Cement Limited kebisi khot in short top sem kabar de Green Valley Industries kabalai de Goldstone Cement Star Cement Hill Cement Amrit Cement bat Janjir Cement kini baru ki habs ko Janjir ke bah Narpo elaka Narpo Rembai Narpo bat elaka setengah lah ha apa lah teliki elaka ki claim mention ba you ya kilap yang incidental dan kita so and on activities. Namanya kimlah hiban ai jawab namar ban lada ong incidental temut hit the amount should be the quantity should be in small amount kan. In such a huge quantity hadu like crore adho pralak prabosan hajar sangspa khandai besan metric ton it's a big amount huge amount. No one will believe that it's incidental. At the same time totally 100% the voided provision of the MMDR Act 1957. Kemudian it's totally illegal in the eyes of law.